Siphumelela kuyabe ngathi sethwele noma singethfali. Cha kusiwo ame malayini asiya the poet. Ngibingelele ngiphinze ngibamukele ke mbukelo wehlelo lakho lolithandzana elihamba embili eSwatini TV na7 lonke nje edandla nenkondlo libito lami ke ngingifortunate ngamabuza cha namhla sichubekile sethembeka siyakulethela bona bosonkondlo bala ekhaya eSwatini. Nasikulethela ke bosonkondlo sikulethela bo brand new from the box manotawuthi nambuko uthi hayibo umpoet mbamba yebo bosonkondlo ingani phela bayadimisela bafisile ukuthi impilo tabo tishintshe bashintshe netimpilo dala amanye emaswati namhla ke sina siya the poet lokuqhamuka emaphalaleni utheke siya the poet athi mina ukuthi ngahamba I distance lenze kanjani when it comes to poetry le ndlela thanza ngayo inkondlo cha nawe namhla utawugcine unguye umbhali phinze unguye sonkondlo uma utawuva nje ukuthi siya the poet usiphathelene labanye ke bangibita ngasonkondlo labanye ke ngibita ngembongo labanye ke bayatethela emagama phela bangibide ngale nalela ngithi ke phani ngasamangale phela ngithi ngimaphilisa ngaphandle kwephilisi abanye ngibaphilisa ngamaphilisi ngithi ngenkondlo ngivusetela lithemba labo lasebalahlela lithemba phela ngithi igama ngithi ngisiya the poet mhla umdula athola emandla ekuthula lo mthwalo semahlombe ethu kuba kangathi labanye sithwele noma sangethwali mhla umdala athola emandla ekuthula lo mthwalo sithwele emahlombe kulabanye ngiyavela kwangathi sithwele noma sangethwali engani sigile safika kini isikhala sacela isithwala senimthwalo sethu kwemahlombe ethu nasinike amavuku usidududa nathi nini ndasibeke emkhulweni ngikhulekweni sigcina sesiphumelele mhla siphumelela thina kuba ngathi sithwele noma sangethwali ngithi mhla umdala athola emandla ekuthula lo mthwalo semahlombe ethu kini ngiyavela kwangathi sithwele noma sangethwali enganyayo nisibukela khashane tinduda kamphumelele ukuthi nibukela khashane thina nihlala sibona siphumelela le mali ibeka kumashonisa ibingabuyi khona mhlathi nisiphumelela kulabanye ngiyavela kwangathi sithwele noma sangethwali mhla umdala athola emandla ukuthwele umthwalo semahlombe ethu kini kuyovela kwangathi sithwele noma sangethwali noma umdala mhla sithwele emandla ekuthwele umthwalo semahlombe ethu kini kuyovela kwangathi sithwele noma sangethwali phela lagama ngithi ngisiya the poet mbukele sengihleli naye siya the poet utasicocela ukuthi yena ongisiya the poet nje uqhamuka kuphi phinze yini lena leyamenda ukuthi abe ngisonkondlo ngiyathi mina ukuthi wena uyajabulela ubumati kabantu sonkondlo wakho utawathi ukuthi noma somthinsa wathi ukuthi nginamfola la sonkondlo wami sisebenze naye kanje siya welcome to Dandla nenkondlo siyajabula kuba nawe ehlelweni cha ucana thatha kumoya lelithuba linika lona ngizocana kulithuba lenkavami leli uthi the sun life makangishayela ngitshela ngalokho nami ngathi ngisukumele etunje ngendlela engavami ngicana kulithuba nami lokuthi ngivele entweni letiningi ngingase ngavela kithi engakakhuluma ngathi igama lami ngidlamini siyabonga ngisafunda from 5 khona eMaphaleni High School okay kuqala kwami bangisonkondlo ngiqale last year okay uqala kanjani last year first of all ngathi ngiqale ngihlala khona ngiyala kusekhaya ngihlala khona bangifundisa so kuqala kwami lana I used to ngasoka ngena Facebook so nangu Facebook I used to see something bona bo poets amandla Christian Nazi Khayelihle most of them so it's like nangibabukela ngase nami sengiba interested ke aqala last year early nangivule esikolweni ngibhale nika ICT during computer studies type some of them but most of them bantu vele bangibukela phasi bangibuka wathi ngalo hey ngasocala kuphambana especially ke lemvalile ngisuka khona kude nje bakuva one ngikhuluma because khona kude mbamba lo ngathi uyakwadi nebantu bakhona futhi baswele imfundo ikakhulu kahle abanye ba drop out esikolweni so mabakubona wenda lo baqanise enhloko wawo ngathi awusalunga kahle okay naku ke uyaqala kudendala inkondlo takho uticala kuphi usesikolweni noma uticala usekhaya so uyafika esikolweni socela kothishela ku site iphuma mekuqala ngayenda ngisekhaya ngahlala langa lo ngativa ngathi ngiyabhoreka nje ngathatha lezi ipoem yamncedi lethi mayiqala kudlala iqala after 30 seconds okay so le beat laqalena kakhulu so manje nje le beat leyo ngenda about 4 poems ngilalele ngidelete ngidelete ngive kwangathi lento ngindawo ngathi tangihlaza ngenda lenye lethi bengumthanza ngimendela bonke ngiyathi kona esandleni bengaphatha ngagolden nesilver kepha ngalona ngabenzama ngasutongo etapa kumendela ukuthi ami ahlala jabule ngayifaka Facebook so my first comment waqala commenta wangibuta ukuthi lo kwenta kuyaphila ahlela ngihloko
and then I started to ngitshela ukuthi do you know what is art? Angitshela ukuthi yathi ngcono ubosondela okunye alolo kwentako maybe kube kuthiwa uya-rapper something like that. Ngithi yathi umuntu nalamuntu lakabidele khona ngandlela kayitako. So ezingisenda lokho many of them ba-comment. Sokuqala soyagula most of them even esikolweni. Nangibuya sesikolweni ba-comment hawu wena so yini into senda Facebook ngise ngicanza umuntu nalabidele khona. Nanibona kwangathi mina ngabidela la khona manje. Ngicanga ngithi uNkulunkulu ngiyena into ngisebenzisa nini noma ngendani ngakusebenza le. Okay. Kancane ngaqala so bengisolo ngidel pages so far ngibe nalo ngamaji this year. Ngaqala solo ngiphunya esontweni ngayenda yami iqala esontweni. People were proud of it. Okay. Bajabula kakhulu. Bangibuthi ukuthi kahle kahle babuta especially uma ngihlala ukuthi umthethelo phela. Wangichaza kabanzi ngami. Ngaposta some of them nga Facebook. Baqala ba-commenta. Phele even 2 weeks ngikhanze nabo 4 labavula ba-likeile. Ngibe nelo self-esteem ukuthi asindile ngendawo ngiyadlala kahle ngendaba. Uyicetha njani ke lelo self-esteem? Sitokhona kusita nalomunye sonkondlo losekhaya lo wacala njengawo. First of all bengisina sengifikile ebantwini. Ngiqale ngixoxa kakhulu ngabosonkondlo. Okay, ababhorekile. Ikakhulu ababadika labadumile bozama ucofi, Christinazi, ngoba kwathi ngifike ngixoxe nabo ngithi yathi bengibukela ipoem yabantu banye yathi bemnandi. Bathi avule uyathi ngiyakho ufuna kufana nabo kanje ngofana nabo. And ngisebenzise lokhaya kancane. Most of them bengivamise ukuthi makuse ngafika isikhathi kutabo kwangathi uNkulunkulu akekho nathi. And bathi buthi ukususela kuphi lo ngithi yathi lokho ngususela ngilokuthi ngiyalo nini sasibukela phansi nyalo. Kungakoni sibuka ngathi bese indawo nje asiphile kahle. Kanti sini mhla siphumelela kuba ngathi sithifelekile masakethwale. So people were just amazed. Some of them labanye bangangifollow but these days ngaqala sebangifollow one by one. So ngicanga ngiyayibona ngibela phambili. Even makwami longitala ngoba ngihlala naye even nababe waba surprised kakhulu. And even kuze ngifike la kube tabataba ukuthi bangicelile ngihlala khona ngizofika la kube kungasiki ukuthi insandvo yabo nokuya kwabo abangafiki la khona nyalo. uNkulunkulu lo wethembekile kulabo labathembekile kuwe. uNkulunkulu lo ngethembeki kulabo labangathembeki kuwe. Somandla nguwe itolo nguwe namuhla nguwe naphakade. Kahle wena somandla siyaweswela emagama Jehova ukuthi besingachaza ukuthi umuntu onjani empilweni tethu. Somandla ngumoya kepha ngithi labaphila ngekhuleka Jehova bayakubona masongenela letimeni tabo temzima. Live lakho Jehova linkemba likhalise inhlangothi intombili abalwa ngalo empini bayanqoba. Live lakho Jehova lingumadvoza lasikhombisa lasinqobela njalo ukuthi amasethi sifikela mawala. Ngithi uNkulunkulu ophilako empeleni thina ngekwethu siyehluleka. uNkulunkulu usithandze kungathandzi bantu bazizondela into tethu. Kahle uNkulunkulu emagama echaza wena Jehova siyaweswela. Emagama lesinawo uNkulunkulu akenini ukuthi besingachaza wena uNkulunkulu ophilako. Ngithi Jehova umoya kepha labaphila ngekhuleka Jehova bayakubona masongenela letimini tabo temzima. Noma labanye uNkulunkulu bancube kungalala thina singakhali kepha Jehova nawe akase wasiyekelela. Noma sesikhweshe endleleni yakho kepha Jehova nawe awukase wasilahla. Ngithi igama nguSiya the Prophet. Kusita kumhlobo wethu losekhaya kuze kuthi nebadali bakhe ba-understand ukuthi yini le poetry nebangani bakhe ba-understand yini wena lena lo wayenda waze wathi nama-ke hayi mani yathi umfana wami ngi-proud ngayo iyangichaza ngale mvola yendawo yini lena lo wayenda bamfla abadzala baze basukumela etulu bathi no sitakusapporta noma ngabe uyakuphi. First of all bengivamise nangishayela ngize ngilomvalelisi ukuthi manje ngicela ukushona lokuncane ngingakavalelisi. Nomuntu okuva kwangathi endlebeni takhe akubhakala kahle mhlawumbe ngiyela ngiyamba u-12 zathathu. Ngivamisele kumusho letinye inkondlo every day nangicetha nje kunapho nje. And as times goes on ngagcina sengingena everybody sifuna ukukhuluma naye. Umamkhulu, ubhuti wami labadzala nginami, u-Andi so kwangingena ukuthi nangicela sengilokucetha nje sengifuna ukuvayisa sengicela nje ngakakuvalelisi. Ngicela kuhambe ngishona into lencane. Okay. Laba sibukelako nje kanyalo ungathini kibo khona ukhona ukuthi bakusupport utawugcina nawe ungilosiya the poet lo sinawuhleti every day noma nawubhala leti inkondlo takho umbona ukuthi na ngiyasiya the poet lo lengimfunako yini lo ngayicela emaswatini nabo bonke abantu labasibukelako nje kanyalo ukuqala isupport yabo. Okay. Ukuthi ngicela abantu bangifollow kusene kwendaba bathi bangisearcha ka Facebook Siya the Poet. Bakanje Siya the Poet akasimoni.
because ngingathi singashesha ngakhanza ngathi bang 3 so nabang 3 ufuna ubukisise kahle ubuke isithombe sami cansi nawubuka mina ngibona sikunganani zisemncane so nale ngufake lapha make sure ukuthi ngima ngifake lokunye dokona usheshe umbone ene labanye bavamisa ukuphambatisa njengoba usushithisa unabo siya report bafaka lo DE labanye bafaka DA kanti mina ngisebenzisa lo THE ukuthi umuntu ngathi uyasesha asibusise kahle kanti nasepage lami uyasesha uthola inombolo yami ufuna ukuxhumana nami ka WhatsApp uyangithola. Okay, siya labanye batawujabulela ukuthi bakuthinze kuma events abo. Uyakhona yini ukubhala ngetinto letahlukahlukene? Ngivile ekucaleni usho uthi wena ucreative. I-creativity yakho ihamba ifike kuphi? Kwanyalo kusese ngingathini ngisabhala but ngisingilosi lamanye event basengase bangimema. Ngisengasho ukuthi okay ngiset experience lamanye but ngithi kulamanye ngisesinayo my experience. Actually yesterday bengisesonveni bangimeme birthday. Nakhona they were amazed. Ngithena ngibuye itolo nzamba ngathi ngivula ifoni kanti sekuna 5 followers leyo bakhona le lokhombisa bakujabulele bengikwenda. Okay. Okay, kukhuthaza ke umbukeli lo hlede ekhaya lokubukela njenganyalo siya naye uhappy kokuthi how siya uhambe enzaweni kanje but namhla naku siyambukela ongisiya the poet futhi utawugcina afikile lapho afise kufika khona. Emavi nje lo ngamniketa wona kumkhuthaza ukuthi cha lapha khona akapheli kuseta uchubeka akhona naye kubantu umuntu afise kuba nguye. Lengamtshela kona kuni uthi uNkulunkulu mase kufika isikhathi utanginika lo ufuna kahle impumelelo ngayifanisa nehofu uNkulunkulu akasasitshela ukuthi sitaphumelela nini ngakufuna singayekeli isama nekwente kuyekele kuzama kahle impumelelo sotafika ngako sonke isikhathi ufuna sihlezi zamadoda ngani inzaba ukuthi abantu bakhulumana ngawo abantu bawuhlezi bakhuluma noma ngabe yini abafise ukukhuluma ngathi ebanje ungayekeli kusama ngicanzi wonke umuntu ufuna timisela ngalo kwendawo ngasathi bukele phaswa nomuntu emavakho make ane kungikhuthatha kusangichubeke ngifunze ngitimisela ngingithi noma ngivuka ekseni make ngivusela ivu lakho make lithi angivuka ekseni ngesikoleni ngikutimisela phela make kwakhuluma amavu labhlungu kimi wathi wena bofisile kufunza inkinga yakhona batali bakho bakushiyise semncane make ushite mina sengitfolile ithuba lefunza kepha ngitimisele ngalo ngobe kupeni laba bangilamako bafise kubona la kimi ma ngiyavuma ngokucala kuwe kepha la ngihleti khona mina impilo iphinde ngikhongatha empeleni la khona mina sibaphila ngawo kona kungibalisela ngiyathi make ukuthi leni ngitise khona nginethenga inhlose ukuthi nami ngiphumelele ma la ngiphila khona baphila ngikuncinzetela kepha emavakho make lokile wakhuluma kimi ngonjalo la ngivuse kusenza ngivuke njalo ngiyofunza ngitimisela phela mabangibona eclassini ngitimisele baqanise ngiphambene inhloko mabangibona make ngitifunza ngitimisela baqanise ngiphambene inhloko bangathi simo sasekhaya ngisokwanye singiphucelela ukuthi ngifunze ngitimisela ngithi mami mavo wakhuluma kimi ngokanye la ngenta usingivuke njalo ekseni ngivuka njalo ngitimisela ngesikolweni mangifika khona esikolweni ngifunza ngokutimisela ngoba ukile washo ukuthi kimi bofisile yona kufunza kepha abatali bakho bakushiyise semncane uthitele lithuba ngilibambe ngathi uthi impilo tandla ungabi nenzaba nokuthi kuyanyukela lengikhona khona noma ngabe ngiyeva ukuthi isimo asasi kahle lengikhona khona kepha ngiphile ngako kona kubeketela ngithi ushite wena ma lemfundo phela isikhiya sekuvula impilo tethu ushitela abantu abancane labangilamako make babukelele kimi makudlala mina nabo bese bayadlala ma ukile wangikhuthaza ngemavu asangifunze ngitimisela nami ngiyowenda njalo ma ngithi phela ligama ngisiya the poet. Mbukele Somvile Siya the poet ungabeze ke wena sothi Siya the poet ngusiya the poet futhi uyasho ukuthi cha ungayekeli ukuzama mina nawe sisachubeka singayekeli ukuzama asambe sonathe mandi but wena ungasukumi nathana ngalo wabeke la eceleni kwakho sijiye connect market test ubuya sichubeke nalo lihlelo. Good info lengijabulisa nje ukuthi wena okhethile ukuhlalisana nathi ehlelweni lethu uDandla Nenkondlo. Uyathi ke mbukeli wami ukuthi cha la kaDandla Nenkondlo asilendele iphuthe ukuthi thina singakunika abasonkondlo kuphela. Yithi ufunza ngala laba labantu imisebenzi eDandla phinze ngale. Uyadilalela donate inkondlo uyathi ke mbukeli ukuthi uma sesibuya khona ekhefini sidanaye lo wenda umsebenzi weDandla sesikhona khona edlangeni bathi edlangeni bani sinawo ama talent asigcina thina ngehayati inkondlo kepha ke nalaba labantu imisebenzi eDandla bakhona ngina sindigama wakhona la edlangeni wenda umsebenzi weDandla uwenda ngeDandla takhe uthi ke yena umsebenzi wakhe weDandla la wenda uyathunga aphinze eluke nemagcasi khona ke nalokunyela takuvetela kona nasacicisela naye kepha ke utakuva konke ngaye
Cindy, welcome to Tandla Nkhondo. Siyajabula kuba sedlangeni, siyajabula ukubona wenda umsebenzi wakho wetandla. Yebo sisi, ngiyabonga nami kakhulu ukuthi nite into ngibona la edlangeni. Umbukeli ku-ofisile kwatiwe ukuthi uthi wenda umsebenzi wetandla wenda ini nani? Umsebenzi wetandla lengiwendako ngiyathunga. Kuthunga kwami ngithunga lokudidziya, ngithunga tinkozo, nalokutiketi nalokunye nje umuntu lasuka ngicelele kona. Yebo kona akusiko konke lonkhona ukukwenda ke janje lokho lo kushido nangabe ngiyakukhona ngiyakwendela. Lokunye lengikwendako ngetandla tami ngakha emagcasi, ngisebenzise imbongolo nelukhwane. Lomunye ke umsebenzi lengiwendako le ukhona lengiye ngiwende ngasakhela Gone Rural table mats. Okay. All right. Now bala bo table mat ngivela ukuthi usebenzisa lukhwane bese sosebenzisa nembongolo. I-table mat kuyona niyayisebenzisa ini? Khona ke sicale seluke intsambo kunanabutshani lobuhle nje babita ukuthi ludinzi abushakati lobutshani lobu sakha ngasicale sibeluke kube intsambo siyincuthe ke sisusena kuloko ngathi kuyandiza bese emva kwaloko ke sesiya kurola sikurolela tukweliplango sikurole siyakuthunga ke lapho ngemtiya wahalboma lo mtiya losuke uphothiwe sithunge ke kugcine kuba ngile measurement labayifunayo. Okay. Ucala nini kwenda umsebenzi wakho wetandla? Kwakha ama-table mats ngaqala 2018. Okay. Yes, ngaqala 2018 ngithanda kufika la khaya lana. Bese emagcasi ngesikhathi lesithe kakhulu ngicalile ke wona. Ngasiqala 20 lo mnyaka ophelile ya. Anga bese ke kuthunga ke kona ngaqala 2019 ngithenga na umshini. Bese lo ngiye ngubone nje nguhawukele kwathi lo ngiyakudweba nangifuna umntwana ungithungele into ngidwebele phansi ukuthi ngicela indvele kanje. Ngibona lokuthi kahle ngingakhona manje ngilothi ngisede lokwekwenda. Okay. Yes, ngiyaloke sengiyathunga ngaqala 2019 ngithola lo mshini. Okay. Na ubuka since waqala uyabalala uthi 2018 right kuthunga 2019. Okay. Na ubuka kulokuqala kwakho till today uyawathola yini ama-customer abantu i-support ihamba kanjani? Okay, i-support ikhona ngabe kusala etinkozweni nje kuthunga tinkozo iba nengahle kakhulu ngetikhathi tabo Good Friday. Lapho khona wonke umuntu usinaka Good Friday ufuna kuhamba agcoke inkozo lensha uyabona. So lapho vele ama-customer aba maningi kakhudlwana. Lesinye isikhathi ke kuba ngilaphana kunemicimbi asengithi nje kunebayeni la kamakhelwane noma kumbe enzaweni kunemntu lo wadiko ke bese soyethu utocela ukuthi bacela ukuthi ngibathungele tidziya kumbe tale yokhala lesuke bayifuna lelo yadi lasuke balikhethile lapho ke nakusiye ngiyakwenda lokho. Okay. Yini lena le yakwenda wasukuma wathi yathi kuthini? Angisebenzise tandla tami ukuze ukuthi ngawukhona kuphila. Okay, kahle mina ngingumuntu lo kholelwa kakhulu emalini yami. Yebo kona ukhona babo bantwana ke janje. Ngithanza le yami kakhulu. Ngolo mfangazi ukuthi angende nami lokutangenda athi nami ngibe nemali ngikhona kwendala engikufunako. Kungabi ukuthi sonke isikhathi tafuna ukuthi ngicele uyabona. Yes. Okay. Kukhuthata ke make lo sekhaya naye lo hlale athi uyathi change uthi hayi ukhona babe noma ngumfana noma nguma kwalelo khaya uthi hayi ukhona babe yasinakekela kanzi unade tandla takhe ungamkhuthata uthini? Lengingamkhuthata kona ke lomunye umuntu ukuthi lese ngikunakile mina nabo labo babe bayajabula lapha nangabe nawe kutawuba khona lokuchamukako egameni lakho. Angathi ngachaza kanjani but nje unako lokujabula ukuthi awukabuki yena kuko konke. Naye lapho engcenye sekede khona uyakhona kumlekelela nebantfana nabo ekhaya akubi ukuthi sonke isikhathi babuke bakhona kuhle bacela nangakuwe bacele nangakuye baba. Nangibuka lo kwendako singasho ukuthi ibhizinisi yatiphiliza ibhizinisi ke ngalesinye isikhathi yayihambe kahle ngalesinye isikhathi ingahambi kahle yini wena lena lo yendako lehlale ikhumbuda onke malanga ukuthi yathi kuthini le tandla letilonado kumele ukuthi usebenzise ukuze ukuthi uconnect iphilisi. Okay, ngingakhulumela ke kakhulu kulokuthunga ngoba vele into yami ikakhulu la kuthungeni. Khona ke into lengenta ukuthi ngihlale ngifuna lokwenda ngilokuthi nginako nalokufisa kwati lokungetulu. Kwaloku lengikwati yade kuyebo kona
angisiyele ngakufunzelisisa ngoba ngakufunza nje esikoleni lokungenda ukuthi ngihlale ngifuna sonke isikhathi ukuthi ngingachubeka ngathi lokunye nangubonile nguhawu-ke lokhathi ngidawuthatha nje ticeshana ngijubajube-ke le nshwana-ke indlela ethi ngilokhona kwati le ngingakwati ngibone ukuthi vele kuyaphuma yini lokhu le ngifuna kukwati mina. Okay, ufisa kufika kunale business yakho? Ngiyafisa ukuthi ngigcine vele ngigcine ngiphila ngako nje. Kube ukuthi vele ngibuke kona ngoba lapha nakubinzile nje kude angikhoni ukuthola imali. Ngiyafisa lokho ukuthi ngigcine sengikhona ukuthi ngithenge litafula lelikahle ngoba nyalo nje ngisathungela tukwa lokhu uyabona ukuthi kuncane kanjani angikhoni ukuthi ngibeke liyadi lami lonke eliphelele la. Ngiyafisa kugcine ngithenge litafula lelikhulu kahle bese-ke ngiba nendlu lapho khona ngidobothungela kiyo hayi lokuthi ngithungele ekamerweni nasebafuna kugeza noma bafuna kulala abantu sekufuna ngicocomise uyabona. Okay, kucela-ke Maswatini ukuthi banisupport ngoba sifisile ukubona ukhula nalo msebenzi wakho lo wendako wetandla bafundisa nalabanye ubasita nalabanye ungacela alusito lwani nje kulaba labasibukele njengamanje? Kulaba sibukele ngingacela ukuthi aba-ode bantu loko lengikukhonako lokungumsebenzi wami mane-ke bangibhadale cash ngoba vele kahle empilweni simcoka ngemali wena sisi wami yabo. Naloko amathebuli-ke banga-order nedi lokungumbala lo ngilo-smoke kuphela ngolo sikhona kweni tokhona ukuthi sithole le mali ngoba vele empilweni sifuna imali. Okay, kulaba kubukelako ingcenye bayamangala nje bakhona la ndzaweni bathi my gama uyakwati kwenta tinto leti kanjena ungakhona yini kuba sita ubafundzise noma uthi cha bantu abamake bonani ukuthi ningayani efundzisa ngubani? Okay, la ngingakhona khona umuntu ukumfundzisa ngakhona kakhulu kuloko kwema-table mat ngoba kona kuyinvolute inzilo uhlale likhona kwendeke kuswelakala kanti kuloko kwekuthunga kona kufuna ukuthi ucala uthenge liyadi kucala kungikhona tokhona kufundzisa umuntu kanti liyadi liyimali kulukhuni ukuthi vele ungamfundzisa nasekonakala uyabona ukuthi into lejutshiwe lana nje kungonakala la kulukhuni ukuthi utakubisela njani kube kahle. So kulula kumfundzisa kuloko ngema-table mat naloko-ke lokuyingcoboza longakhona ukuthi kuchacheke phindze ulungise. Okay, asithi uta ne-material yakhe uyeta neliyadi lakhe uthi cha mina ngikubonile umsebenzi wakho muhle futhi ngiyabona ukuthi ungakhona ukungifundisa uvumelekile yini kanjalo? Hayi ngicabanga ukuthi angeta lapho sekungafuna ukuthi vele sende kanye siqale-ke ngalokudweba-ke sidwebe ngale choko ngokucala udwebe kucala bese-ke uyabona ukuthi vele iphuma kahle le nto usibukisane naye nganthi angeta umuntu. Alright, kukhuthata-ke lamanye eMaswati le ndawo nomsebenzi wetandla bayawinda but bevungazi ukuthi ayi i-support ayikho kahle ungabakhuthata uthini? Ngingabakhuthata ukuthi bantu bangalilahli lithemba tikhathi adifanani kuyenteka kube kahle naki nje kuyenteka kube kahle ubone siyabo kulamalanga imali ngiyayidla kuyenteka lesinye isikhathi kumfimfe ube bathe labanye abantu uyabatshela ukuthi kukhona lokhu ukuthi kwaze ukuthi vele abantu bede tikhathi adifanani umuntu angalahli lithemba ngokuthi kude imali kwangaleso sikhathi indvodake iyaduva yile. Okay, siseta-ke kutokusupporta sikutfola kuphi nalabakhashane bakuthola kanjani? Ngicabanga bangangithola ecingweni lwami nekokuthi kumbe singakhuluma kubo WhatsApp inombolweni yami lethi 76 24 15 19. Mbukeli ngiyethemba ukuthi kuningi lokufundzile ehlelweni lanamuhla futhi wena utawuchubeka wasupporte wona eMaswati lenda umsebenzi wawo ngetandla tawo nalaba-ke lababhalako basihayele ngemavi awo ungagcini njengekuthi wena hayi mina vele mfana kamakhelwane ngoba yena songisonkondlo mina ngeke ngisadlalela nkondlo hawu mona nongaka kwecala nje newakho mfana unguye sonkondlo kepha-ke singaze mina nawe sicabane sidabonana evikini elitawo ngaso isikhathi esifana goodbye and God bless.